باش تماشاوانên hêja li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Temaşavanên hêja îro em ê bi agahdarî û kêfxweşiyek dest bi bernama xwe bikin. Çarpel Medya her ku diçe feretir û geştir dibe. Hefta berê bernama me li Facebookê bernama herî popüler û herî pir hatibû temaşekirin hatiye hilbijartin. 27,000 kes bernama me zindî temaşe kiriye. Her wiha wexta mirov Twitter, Instagram û YouTubeê jî bîne ser hev hejmarekî hêja ye. Çarpel Medya dengê Kurd û Kurdistaniya ye. Ev piştgiriya we me pir kêfxweş dike û em spasdarê we ne. Kek Henîfî merheba ji te. Merheba serçava bira aziz. Çawa hewa Diyarbekirê çawayî tu çawayî? Wallah Diyarbekir îro ewre lê belê meha meriv vê ha wê baran bibare lê belê baran hêjî wayê nebariye. Baran nebare rewşa we ne baş wele ji bo zeviya erê wallah îsal pir hişk salek hişke salî bû. Pir xweş derbas nebû, însan ditirsin. Divên ku ev sala were jî bi wîya way derbas bibe ji xelayê ditirsin. Ji birçîbûnê ditirsin av rastî. Keke Henîfî rojeva Diyarbekirê çi gelek cara tedî wexta em dibêjin rojeva Diyarbekirê qesa me rojeva Diyarbekirê rojeva Bakurê Kurdistanê ye. Lê bi taybetî rojeva Diyarbekirê jî ji bo me giring e. Cenabê te kare behsa rojeva Diyarbekirê bike gel çi dipeyve millet çi dipeyve hefta berê me serokê şaredariya Diyarbekirê berê derxist û li golî îstatîstîka herî pir li Diyarbekirê hatiyê temaşekirin tu çawa şîrovê dike kek Henîfî? Keko dema ku me li Çarpel Medyayê dest bi weşana kir me hin prensîba ji xwe ra pêşkêşî temaşevanên xwe kir me got em ê li ser van prensîba bin. Mesela ji wan prensîba yek jê me got em ê ji bo xeta millî, xeta netewî û demokratîk ji bo ku li Bakurê Kurdistanê pêş keve em ê bixebitin. Em ne leşkerê ti em bêjin îdeolojiyan e. Em parastvanê milletê Kurd û baweriya wanî pîroz Kurdistanî ne. Me li ser wî esasî me got em ê weşana xwe bidomînin. Ciyê kêfxweşiyê ye em dibînin ku di van televizyonên interaktîv de bi rastî Çarpel Medya giraniya xwe danî. Ev ya ji çi tê? Yek di mesela teknîkê de hevalên me teknîkê pêşketîne. Di do gelek kadroyên me ku dikarin vî karî bimeşînin hene. Ew jî ji bo vê van serkeftina ew jî pir mihîm e. Sisê bi rastî em wexta ku em mêvanên xwe jî em diniqînin em li gorî rewşa welatê xwe û li gorî wê xeta netewî û demokratîk em wan diniqînin û li wê gorê em wan derdixin ekrana Çarpel Medyayê. Ji wê bonê jî ez bawerim ku her ku here ew ê serkeftin bibe ya Çarpel Medyayê. Ez di wê baweriyê de me. Hemû hevalan jî pîroz dikim ji bo van xebatên wanî giranbiha. Rojeva Diyarbekirê kek Henîfî? Niha wexta ku meriv li Diyarbekir bi rastî wexta meriv li qehwexana û çayxana û komeleya û partiyan digere rojeva wanî sereke bihabûna nirxên jiyanê ê rojane ye. Yani zam tên zam ji qewlî Diyarbekirya ve her ku bahayê lîrayê Tirka li hember dolar
کێم بوو زام jî wek baranê li dû hev hatin îro wexta me lê nêre nanekî biye sê banot û nîv sê lîre û nîv tirkal qusûrê nenêrin ez hê nesaxlemim tam ez ê carna dibe ku bikuxim jî dîsa çay zêde bû nirxê çayê zêde bû û zanin ku li Diyarbekir serê her kuçekê mutlaka hebik diheb sêhet çayxaneyan ew qehwexaneyan ew û rûdinê ew zêde bû kiriyê xaniyan zêde bûn yanî tiştê herî zêde pişta Diyarbekirya dişkêne yek jê jî ew e rûm zêde biye birinc zêde biye savar zêde biye nirxê wan zêde bûne benzîn mazot gaza xwezayî evana tev zêde bûne ev tev rastî Diyarbekirya ponijandiye Diyarbekirî ponijandîne ew ê çawa sala xwe derbas bikin li bê gavê ketine wê etriyê li wî difikirin û ez jî di para xwe da bêjim Xwedê alîkarê me teva be ez dikarim wî bêjim mijarek dinê jî mijara Kurdistan navê Kurdistanê wî navê pîroz bi rastî meriv bala me lê ye ku êdî ji rojeva Tirkiye dernayê ji rojeva Bakur jî dernayê ku ji rojeva Bakur û Tirkiye dernê ji rojeva Diyarbekirya qet dernayê wek ku tê zanîn Lütfî Türkkanê ku berê serokê koma parlamenterên İYİ Partiyê bû Ewî ji bo Partiya Azadiya Kurdistanê goya û ev navê Partiya Azadiya Kurdistanê çi ye çawa ku ji wezîrê Hindir pirsî li parlamentoyê got çawa partiyek bi vî navî tê ava kirin û got ka Kurdistan kurê ye bira Soylî bêje bi vî awayî ket rojeva Tirkiye û Bakûriyan heman piştî wî Partiya Azadiya Kurdistanê daxuyaniyekî da got Kurdistan vay heye û Kurdistan li vir jî heye û li Başûr jî heye û li Rojhilatê jî heye û li Rojava jî heye û rastiyeke û divê ku hûn vê rastiyê nas bikin îcar piştî wî jî Meral Akşener'a seroka İYİ Partiyê hat Sêrtê Misir jê Kurtalan û li wirê Cemîl Taşkesen bi navê welatîkî me derket pêşiya wê daha bi rastî ew çû dikanekê ziyaret kir Cemîl Taşkesen jî ya xwediyê dikanê bû ya jî li wir bû ewî jî got birêz Akşener hûn miletê Kurd înkar dikin hûn zimanê Kurdî înkar dikin û got a viranê Kurdistan e ciyê ku lingê xwe danî yê ewsa îşaret kir got a ev der Kurdistan e bi wî jî ket rojeva dîsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê o dûra polîsa wî girtin wî kirin bin çav rojkî di emniyetê de hiştin lê di paşiyê de wî berdan piştî wî îcar Hifzullah Kutub li Üniversiteya zanîngeha çi bû navê wê Firat li wirê akademisyen bû ewî jî di Twitterê de got bijî şoreşa îlonê û bijî Kurdistan wî jî ji îş avêtin û wî girtin û dûra încar Hulusi Akar got Kurdistan ne li Tirkiye ne jî li dervayê Tirkiye li ti derê Kurdistan tune û dûra jî încar ew serokê Partiya Guherandinê ya Tirkiye ew çû wanê încar li wirê jî bi navê Hecî Hecî Tunç û çû vêga nayê paşnava wî ewî jî got ev der Kurdistan e bi rastî Diyarbekirî bi tenê ez zanim viya dibêjin dikenin û dibêjin bira Hulusi Akar û Erdogan li hev bikin viya dibêjin û mijara Sisiya jî ez dikarim viya bêjim di rojeva Diyarbekirya da ew jî bernedana
Kavala û Birêz Kavala û Birêz Selahattin Demirtaş e. Wan bernadin wek ku tê zanîn ahîm wan ji Tirkiye re gogerewin wan berdin we bêhiqûqî wan girtiye. Lê belê Tirkiye berneda li Ewropa jî tê gotin ku bira Tirkiye ji ew Parlamentoya Ewropayê yan jî ji Konseya Ewropayê bê avêtin behsa wî tê kirin. Lê belê Diyarbekirî jî dibêjin erê wala bila Tirkiye ji Konseya Ewropa bê dûrxistin. Diyarbekirî jî viya dibêjin. Ez min van mijara tespît kir. Elbet mijar pirin. Spas ji bo ku te vê derfetê dabin û min Rojava Diyarbekir anî ziman. Başkek Hanîfî gelek spas ji bo vê nîrxandina te. Ez hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê. Temaşevanên hêja mijara me ya vê heftê Rojava Kurd û Kurdistanê û rewşa dawî ya Tirkiyeyê. Mîvanê me lêkolîner, nivîskar, siyasetmedarê hêja Rêzdar Murad Ciwan e. Kek Murad tu bi xêr hatî? Tu bi xêr hatî Kek Murad. Rojava xweş, serkeftinê bo we dixwazim, spas dikim. Sağ ol. Kek Murad bixwasî ku çapemeniyê şopand cenabê te beşdarî konferansa Awesta, beşdarî konferansa Waqfa İsmail Bêşikçî bû. Tu çû gerê atmosfera wir çawayê rewşenbîr gel çi difikirin tu karin kî berî em dest bi bernama xwe bikin tu behsa wê rewşê bike em ê kêfxweş bin. Spas dikim. Programa ku ez beşdar bim wekî zincîre programin li İstanbolê û li hin bajarê din yên Kurdistana Bakur pêk tên ji bo Şanxeya Avestayê. Ya İstanbolê vê carê cara ku ez çûm qesta min jê li ser şerê Melazgirê 1971 bû ku îsal 905 saliya wî şerî ye. Bi vê münasebetê muhtemelen gelek civîn û aheng û nimayîş li seranserê Tirkiye û di asta bilind de bata kirin ama ihtimal krîza aborî û mesela pandemiyê evan tişta rê neda ku civînên bi vî awayî ku yanî serokên belkî welatên din jî beşdar bin çêve ama lê mir dibîne li ewa Tirkiye bi vê münasebetê zêdetir jî yani ew film di televizyona tên çêkirin behsa Selçukiye û behsa dema Alparslan û Malazgirê tê kirin û diyar e li üniversitetan li waqfan li konferansan ev behs tê lêkolan me got em jî di vê çerçevê de sohbetekê bikin ava li Waqfa İsmail Beşikçî ew bû ku Avestayê amade kiribû wekî sohbetek li ser 905 saliya şerê Malazgirê bû. Baş derbas bû qasî ku min fehm kir yên beşdar bi kêfxweşî da spasiyê xwe anî ziman û pirsê wan hebûn rê vekir ku em sohbetê bikin. Baş bû, serkeftî bû. Mir dikare bêje ji vê zêdetir tabî temaşevan guhdar çi difikirin îde ew li ser wan dimîne. Mesela ronakbîrên İstanbul Kurd yên li İstanbolê mixabin yani ji çend yek du hevala zêdetir imkan nebû ku yani ez karibim bibînim meriv firehtir biaxive. Yani yek jî wext gava teng be meriv bibe nebe İstanbul bajarekî mezin e meriv her kesî li her derê ya jî bi hev re zehmet e bibîne. Adî jî mesela pandemiyê heye û mesela gayla rojane ya jiyanê heye evana hemî rê vedikin ku yani ew wê daxwaza ku meriv bixwaze gelek însanên hêja ku li wê derê dijîn bibîne
ببینه به زحمته لی یعنی مرد دبینه یعنی اکتیویته هی و دروجه ایروده لأکادمیا لونیورسیته لوقفه خباتن اکادمیسیون رونق بیرین کردجی نویسکارین وان یعنی ین چیروک و رومان و ین سر زمان خباتن سر زمان هر کدره گشتر دبه حساسیت بلندتر دبه افجی کیف خوشیا جی کیف خوشیا مروه لی مخابن یعنی اف همو تشتی که ام بحث کن هی دا آستکا گلک دست پیکی دنه قبا من روشا ملتین جهانی دفکره و روشا پیدوین احتیاجین ملت کرد فکره هی ام گلک ماسیمه هنه دوی ام بیجی ببینین تاوی که یعنی خبات باش جی کیف خوشیه سپاس باشه گلک سپاس بوی و آگاهداری که مراد ام دست به برنامه خواه بکنم اما پرسایه کمیش جناب بپرسم وزیر کار در و یا سوید آنالین در سردان حرم کردستان کرد سردانا وقت امروز چاپمنیه میزد که وک کسی که خوش مالید حسبینه چای و خوارناوی و تکلیه و به که چاپمنیا سوید یا جی جناب توی که چه شروعت که به سردانا حولره سردانا حولره طبعی وک جناب تجی بحث کرد یعنی سوید ولاته کی گلک نزدیکی کردایه تاریخ خود یا کونده به تایبتی جی اولوف پالمه بورده و سوسیال دموکرات به تایبتی لسر مافو آزادی کردا جی نزدیک و روشا کردا دشوپینین و نتنه دوی ام بیشن سوسیال دموکرات پارتیا چپ جی به تایبتی یعنی حتی هی گرمترو برفراتر پارتیا لیبرال پارتیا یه باسکی راست یه جنگه همه یعنی سوئدی و گلکی و ملتکی و پیرجی هزوانی سیاسی پارتی سیاسی ببره تلفن من هاتیه از خوازم ببرم من دنگی ببری با اما با اواکی دوامده نه دقوه مده جي او دكا جبروي دركت نها تمام من او كي ببورن يعني دنگي نت شو دروا افادني مش بير كربو ببورن يعني السويد وكي ملات وكي ولات بدولت اخو بارتي اخو نزيك في دوست هوالي قال كردستانيه يعني همو پرچیان تیکو یعنی بشکلی ده خباتوی آنلین جی وزیر دروا یا سوید جی دوی چشید یک جوان شخصیتانه که جنزیک و کردان است که حوالا کردایه و بگرمی پشگیریا دوزا کرداد که و بری جی بارتم چوناوی جارا سیاه بلکه وقت وزیر دروا جارا ایکی به اما بری جی چویه که مثل دو جاره از زنم چویه یعنی کردستان باشور خسته من ترکیه و دریدنه و پشکیریا روشا کردین باکور جی دو وقتا سردانی وی آنکره ده یه ترکیه ده جی جبالوی و حاتیه کرنن پیزانن لی باشور کردستان بفیه هوای جنزیک و تیشو پاندن و که یعنی سویدی پشکیریا کرداد کن مثلا جدوا تکوشینا لهمبری داعش پشکیریا پیشمرگا در ناو چرچوا کوالیسیونا ناو نتویده سویدی جنزیک و پیشمرگا پروردت کن باورد کن 200 زیادتر سپورین یه عسکری یه اندن هبون که پیشمرگا پرورده دکرین و تیکو یعنی گرمه اوان مثلا سفارت اوان هیا سوید هر وها مثلا کردا دچرچوا حوالتی جبوک دگره یعنی خورا نگره که گاوا روشا کردستان باشور مثالا قالك ملات ين اتنيكي وين ديني ين مذهبي ين جدا هنا
لوان دراجي روشاوان جي جار بجار كذا زحمتيان جار بجار كيماسي تشيد بين جار بجار شاشتي تشيد بين جار بجار هنك تشت لازم كو بين ريفكرين كو روشا همي بيكاتيان باش بدوان ورادجي يعني هم بشكريا قال كردستاني دكه حكومتها كردستاني دكه هم جي مثلا ما في مروفان ده مثلا ما في يعني دين مذهب اتنستي جداي ده كهبه رخنجي دكه بيشنياريا دكه وجبو سر راس كرنو تمام كرنا وان اليكاري دكه گرمیک بوی آوایه و دوی چرچیده چون ما اف ده هفدیتنین آنلینده ده لوی داره به زلالی و به اشکری ما اف دیتن يعني هفدیتن لگل برپسیاره همیان کرن کر وکیدن سروکن جواکن اف جواکن ما بحث کرن یین دینی مذهبی او دیتن درکت ناف جواته هوليري ودريدرجي حتى كولاني للدكاني للنافندا هوليري بحصة تشايك وج جرما إسكانا قدحة بجنزراف جامين أكو كرد قلق جي حزدكن كده تشاي بخون تشاي خوجي بخوار لك حواخانة كا هوليري ببيا واي لسويدي هلبت يعني قاوا بشكريا قال كردستان دكان يعني او حساسيتها كو مثلا كردستاني هام بدنو تشويق بكنو بيجنو هون مير خاصن وهون وهانا وبشتر هرن يعني تم خراقرن نور انا يعني صاممين الدوزا خدا قاوا كيماسيا دبينن دبيجن قاوا ستاتيو مثلا سويدي اقوى دوست كردان اللي او ستاتيو رسميه كو مثلا العراق هي مركز عراقي بغداد وحكومتها وتشرشاوي ده كردستان كفدرالية تشرشاوي العراق ده مثلا وي بروتوكول تجاري احلال ناكن يعني البرشاف دقرن درن بغداد بتشرشاوي العراق كجشتيده القلب برسيارين عراقي رودنين داخلن وبشترتين هوليري جي بايتخت كردستان جي لقال الكرداجي داخلن في جاري همي خالن يعني پیشگیری و دوستانی و هلبجارتنا عراقی کوچه بو تدی گلک جه ممنون هنه نه ممنون هنه نممنونیتیا هنک هزان وکی تهدید امبیجن کار د پاشاروجا عراقی در رول بلیزه يعني تحملنا كن هنكيس جبور ريل برقرتنا خطريان وجبو پیشگیریا ریخوشکرنا انجام هلبجارتنا دوی چارچوبه دجبو لی دوان روزن داوی هفته داوی دکو امبیج مثلا پنابرا چه بول سرم بلاروسیا و مثلا پنابرا پولونیا و روسیا سپی يعني بلاروسیا کتی گوتن هاتنو دوی چارچوبه ده کرد گلک دناو پنابرا ده هبون گلک ایشیان و حتی مخابن هنه کاجیان خوش دستا بكومي حتى حكومة كردستان غاليكاريا هناك جوانا كرو بقراند كردستاني او دخوازن وكي يعني انليندا چونكي سروكا اوجي يعني اورغانيزاسيون كي الاوروباي بينجي حفت ولاتن اوروباي جيرتي قلتن ريخستنا اولكاري وهفكاري يا اوروباي بينجي حفت ولاتن ضمينا 2019 ده انليندا سروكا في ريخستني جي دشرچا في ريخستني ده ابرسن بي اواي دسروكاتيا انليندا ده يعني اللي قال ولاتن مثلا قال عراقي اللي قال هرما كردستاني قال ولاتن روشا بنابر يجي ما في انساني يجي او برسجريك انكو كارن وكي اولكاريا اوروباي تهديد بكن يعني دي شرشبه دجي سياحات نوي هنا قاوا كاوي او هاجي هبو يعني لهمي ام فان خلا قاوا البرشاف بقرن يعني انجام بوزيتيف يدركتن و يعني هم جبو كردا هم جبو سويد وجبو بيوندين دوالي سيالي انجام هجابون يعني جبو جواكا سفير جي جبو دولة هريما حكومة هريما كردستاني جي وجبو تيكلين هر دواليا جي انجام بوزيتيف دركتن
gelek spas keko ez heman pirsa didiya ji ber ku belkî piçîçkî eleqa wan bi hev re jî heve tam dema ku anlîn di Başûrê Kurdistanê bû li bajarê Süleymaniyê xwendekarên zanîngehê xwepêşandanek li dar xistin ji bo mafekê xwe yê rewa bi rastî mafekê wanî heq bû. Lê belê di nava wan da hin grûp hin kes derketin û bêrêziyek ne di rê de li hember alaya Kurdistanê kirin. Gelo evana çima tam di wê demê da kirin? Yani xwestin ku ji and lînd û hemû em bêjin Ewropî û dinyayê ra bêjin wala Başûrê Kurdistanê tevlî heve ti aramî lê tune ji bo çi bû? Qesta wan çi ye? Çima vê xwepêşandanê kirin biya we cenabê we? Neha elbet yani tarixa têkoşîna gelê Kurdistanê de ji perçê din jî li van de jî yani yê ku xêrnexwazên gelê Kurdistanê ne ya jî yên xêrnexwazên demokrasiyê azadiyê ne gava gavên tevgerên navneteweyên bi vî awayên giring û ku statûya Kurdistanê û gelê Kurd di çerçe asteka navneteweyî de rê vedike ku xurt be geştir bibe pir alî berfireh bibe yê xêrnexwaz muhtemelen plangêriyên wan hene ku bixwazin bidin nîşandan yani ev Kurdistana ku tê behskirin û ev peywendiyên ku an hatên meşandin jî ne li ser wê esasê ku xwast yani em bêjin welatekî bi rêk û pêk ya jî îstikrarî tê de heye ya jî ber bi azadiyê û demokrasiyê ve dimeşe ne jî xwaste yani ew prestîj û îmaja baş a têkoşîna ji bo azadî û demokrasiyê yani bê xwestin ku bê reşkirin û bê tarîkirin muhtemelen niyetek wiha yani bi münasebeta hatina anlîn de ku wek migojî yani ew her wiha seroka rêxistineka Ewropayê ya pêşgirî û hevkarî û ewlekariyê ye bi vê menê kare bêkirin lê ez bawer nakim di vê çarçeveyê de tesîreka wê ya ku yani diyarkir hebe evê meşê wek te jî behs kir kek Henîfî yani wext çi dibe bira bibe mesela ku gencên yên üniversitê xwendevan doza heqekî xwe dikin doza bursa dana bursa bursê wan ji zû de ji krîza 2014 bawer dikim vir de ye ji bêîmkaniya hatiye rawestandin lê hêl wan ne yani dest pê nekiriye mesela bursê ev daxwaz yani kengî dest pê dike bi çawa dest pê elbet vê meriv vêya piştgiriya wê bike û ji destê hikûmeta Kurdistanê çi tê ji bo ku vê reşa xwendevana ji navê rabe ya ji desta tê bêkirin îja ew pirsek û têkirin mesela alaya Kurdistanê hat bin pêkirin bawerim dikim ev gelek balkêş e yani xwendevan behsa ji bo bursên xwe meşêl dardixin da dengê wan bê bihîstin lê di vê çarçevê de hinek hene ku yani tiştekî ku tu eleqa wê bi daxwazên xwendevana tune ye heta yani nefretekê ji hebûna statûya Kurdistanê yani wê di dexuya kirin yani evê ku herî dijminê dijwarê reqê yê statûya Kurdistanê bin ew bixwe jî gelek cara di resmiyetê de nikarin cesaret bikin ku pêl ala Kurdistanê kin em dizanin yani cîranên Kurdistanê bi taybetî İran û em Tirkiye jî bêjin rewşa Sûriye ew jî nekêm lê belkî rewşa şerê li Sûriye anha van gavên bi vîya rîşana din ji alîk de eşkere nikarin bêjin ku li hember
ستاتویا فدرالانه لجالی دنیجی امزانن کو یعنی اف ستاتو جبوان وکی تهدید خویا یعنی جبو خو وقت تهدید دبینن و به هر آوایی دخوازن پوچ بکن ضعیف بخینن بسر نکوه گاوی بیای بیاویتن ایجالوی مشیجی گاوا مرف دنیره یعنی مثلا مدیا جواکی ده خواند تشتی گلک بالکیشنه یعنی اف آلایا کردستانه یعنی گاوا هری درندانه هری رورشه یعنی چوا خورتک که کچکا کرد کارور لسلیمانی او آلا مزنا کردستانه یعنی راخ العرده بیلی که و جترونبیلاره ایکو دچنوته بجه بیل وی آلای کن یعنی آلای کردستانی شرف ملتکیه اگر او کرد بچکی شرف خوزان به یعنی گرک آلای خود دین سرسری خو امزانن یعنی تاریخ سیاسی ده یعنی انسان سیاسی انسان عسکری یعنی دیپلمات سروکن ملتان یعنی آلاین دجمنه خوال عرده دیتن را کرنه یعنی دانین سرسری خو گوته یعنی دجمنه مبجی ام آلا یا ام بیجین شرف آوانه سمبول آوانه اره ام شرعی واند کنه اما دبی آلای آوان شرف آوان ام دانه خن یعنی آوان بطایبتی دانشاندن که تو حیثیت تو شرف جیرتونه و مخابن يعني الميديا ده قava مرف دبينه حتى من هنك تشتيت انكو يعني هلبت از نلوي درم بيجي رابورين جدي نربا من از نقارم ادعاء كبر ور حشك بيمكن اما مثلا هنك الرسم دان نشاندن دناف يعني دبان مشو خو نشاندان عنده هنكس هنك اورغانيزات كن هيج برده الدوره صدام ده سيخوري صدام بونه ام بيج اصليوان ايرانينه ايرو جبو مثلا رژیم ایرانی کارت کن ادعای ویا وای هنه کک مراد مرم دکاره بیجه کو به دراستیا خدا اف مسئله پرووکاسیونه خواستن کو هزن اولکاری جی تقلوان خو پیشاندان هم بکن و به خو پیشاندان تمام کردستان بلا ببن و فلان و بیوان از وی سدیست یعنی نکارم بیجم کو بری کیف گاوا چونکی یعنی قاعد الميديا دم بالا خداي يعني قالك كسم بر برسيار حتى صاروا كماري عراق برهم صالح جي مداخيانا يخوان يعني رخنا لهذا اولكاريه دغريكو كما يعني بتندو توجي بيشوازي لفي مشاكل وهنك مشوان يعني ايشاندنا دبي يعني ابناء كرين دبي ري بي فكرين بشكري وامكان بي فكرين بشكري بيدانكو خوندوان كاربن مشا خواب كن كاربن دخوازي خو اشكره بيجن لي اذيا طبي من اوجي خوان يعني بربرسن هيزن اولكاريه بدن يعني ددن خويا كن خدي قراوي يعني ينجالي عسكر و يا جالي اصايشه و ابتدو توجي كرنا نقلك كسن برن هنك كسنه وحتى هنك جوان نا اندامي وان يعني اندامي اصايشنا اللي كلين در حقيوان ده بيكرن ابيا باشا يعني براسي دبي اصايش دبي استخبارات لكولينا بكا و يعني راستي تشي راستي در خوت ودادگاه كردستان يجي دبي انجام درخن دا امجي زانبن يعني ب گوتنین ویالی یا ویالی ورده برنا انسان خیرخواز یا نخیرخواز نمینه رسمی بریارین حقوقی مثلا چی بو بیش کرده کرن لی هنک تشت هنکو مثلا من خبرک خوان يعني هنك جروب هنا بناوي وكي جوان آزاد يا هيزي آزاد تي قوتن طرف جرين يعني ايه بككينا يا جنبيجن هنا كس جالين او يعني امرا ببورا قنديل لوي داري هنك هز بريخستنا كو قبل السليمانيه لحلبچه للرانيا اللي قالك داري دناف اكتيفيتي دنا حتى بروشرك مديا دا مدي مخوندكو يعني بروشرك بالي زمان بالي مقابل تركيا بيجي قالك جارا بروشري بروفوكاتوران اي كونتر غريلايان اي تيروريستان
ام بيجن حتى اي استخبارات ناف نتويين كود خوازن باستقراريه ناف ولاتكي برهن بروشري وان دهاتن آماده کرن دان پرووکاتوران دن وان پرورده دکرن که مرف چوا لهمبری آسایشه لهمبری هزن اولیه لهمبری ام بيجن مشكا كو باستقرار بريكو بيكي وبحقوقي دمشة امرف چوا تيكا نافان چوا خراب كه چوا هجومي بيجن هزن آسایشه بكه يعني پرورده و رهبری بوی آوای دوام بروشرا دهنه که سورانی هاتنه نویساندن که یعنی بره هاتنه بلاف کرن یعنی گاوا اموان دبینن او دده خویا کرن که یعنی کمپلویا که مزن لکردستانه لهمبری استقرار کردستانه مثلا دناف گنجا ده دناف خباتکاران ده دناف ممورا ده او هیزن سیویل ده کارن گل خطری یه که منو کاره بیشه یعنی کنترا حتی یه تروریستی تین مشاندن که پاشاروج ده استقرار کردستان ایرو جی خرابتر یعنی ایرو پرسگریه که او همه که به باوریامن کارم دین چاره سر کرن و نه ده و آسته نه که کاربن استقرار کردستان خراب کن لی اما ام دبینن که دبینی ده تشته بی آواجی هنه اف جی ده نشاندن که یعنی اف مسئله جدیه و طایبتی دبی آسایش و دادگاه و دزگاه حکومی این هرم کردستان لسر و مسئله یعنی به آواکی پلان و ریکوپیکی و دورو درج راوستن بمشین و پوش بکن وانگاوان باشه کک مراد مالات آواش بوی و شیروات هجا کک مراد روژه و باکور کردستان به ناو کردستان هر زندیه هر هفته بویرک در دکوه به هفته سروک پارتیا گوهراندنا ترکی مصطفی ساروگل سری لوانه دا زیارت کرد دوی زیارت ده هموالاتی یک اسنافک بناوی حجی تونچ جدیره گوت برا کردستانه وی گرتن بن چاوا جناب تاب ناو کردستان و اف بویرن ببیرنگی دست پیکی درجی که عنفی بحثا بویرن هفتین بوری درواست بو پیکات بو بحثا وان کر اف تشتا جناب تا چوا شروع که یا اف سیاست مدارن ترکی لهمبری و بویره هدی تشتی کمروف دبینه هدي اوجي دعلمن يعني نافي ما بشي تديبي همولاتي مجي بردان لأب ناف هر دروجة بيدية جنابي تشاوى شروعات كريا يعني كردستان راستية كديروكية يعني يا ملتي كرد وكردستان يعني وقت ملتي كرد شكو بحزار سالان يعني نا حزار يقولوا حزار وسي حزار هبونا ملتي كرد ويعني لكردستان للدفري تاج خليجي بصري بقرا حتى قفقاسي بحر خزر حتى نيزي بحر الرش جالي دني بقيجي حتى يعني نيزي انطاكيا كنجي بحر سبي حتى سوريا باكوري سوريا موسلو حرانو اوان دورا گاوا مرش اوا خود دی یعنی که ماسه یعنی 2000 سال کو یعنی کرد به هبونه که منظمه اکتیف وکی نفوس خو وکی عشیرت خو وکی کنفدراسیون عشیران وکی رخصتن خاندانی میرکی یعنی خودان رول که منظمه هوا هنه و كردستان جي يعني هي ترك يعني قد نلفان درابون ندى زاني كل كيدر يعني افتش دياره اجا يعني مثلا انكار كرنا كردستان طبي مقابل يعني جاوابونا جمهوريه ترك دست بكرو كردستان هات انكار كرن ملت کرد هاتی انکار کردن زمانی وان هاتی کردن مثلا بشافتن از زمان و هبون و کلترا کرد یعنی اگر پارادیگما یک بود که
برپرسین کو جمهوریت آوا کرن یعنی کمالیست پروگرام دابون برخوا کو یعنی لالی کی بری و ملت نمسلمان دوراوان دجی یعنی هم بری و دوره اتحاد ترکی و پشتری اوجی وکی يعني بردوامية اتحاد تركيا سياسة اوي مشان ملتن خريستيان قوراندن هاتن كشتن مثلا لوزاني هاتن قوراندن بشترة صالن تشليده مثلا باجن ينهبون بارلق برقسي كل تركيا هاتن قوتن بوانريا قالك الظلم وزور لوان هات كرين هاتن قوراندن دست داني سن مال وملكيوان اف کی مسئله به یه کرداش یعنی کرد ملت طبی بنفوس اخوه بهبون اخوه قال خرد يعني بتنكرين يعني بكشتني وليداني تنا ندبو وملتك مسلمان جي كوبرانياوان مسلمان بون ندبو يعني وان جوالاتي وان جي دارخنو وي سياستاكو ملت غير مسلم دابروا بدن بر كرداجي اجا انكار كاسمله كرين كرداب كنترك ابي هات حتى صالن 2000 يعني مقارن بيجن 2000 4 5 حتى 10 11 يعني جرى بشي او دوره كو اك بارتي هارت يعني هيفيك پیدا بو بمداخله بانسياتيف بپشگریا ناونتویجی دوستن ترکیه اوروبا امریکا بتکوشینه یا هندرو دروا هات نقطه کو يعني انكار كرن رانابه وندانابه يعني سياستك دند بمشاندن هنا قافين هورك هات نابتن دو ده هذا بحث كردستان يجي بحث كردات كرن بحث ما في كردات كرن اما مخابن قال كرد اجوت و نگا يعني قافن طبي هيجان هر قافن بچوك بيجي ام هيجان بينن اما ن او قافن برسوا احتياجيه ملتي كرد بدن لاوي هات برين بشتي هات برين او سياستها يعني بربنان بوني بچه جاردن سياستها حشكا رقا يا كردتين كاركن كردستان تين كرن تي مشاندن لهمبري فيجي يعني باشكو يعني كرد لهر فرسندا كو درد كذا يعني هبونا كردان وك ملات كردستان وك ولاتي كردا زماني كردي ام بيجن مافو بر ازادي كردا داخوز بكن افكارك هجايه البته او هي نبونه يعني سياسه مدار تركيا مخابن يعني گراواک وان راستیا نابینن زرارا هری مزن دیگه ترکاجی یعنی ایرو هم بیش مثلا روش آبوریه یا ترکا سیستمک دموکراتیک ناد بر با آزادی نیاد به عکسه ین که هری پرتر آزادی خود گراوی دموکراسی دخواستن پشتی چند سالا مثلا آنین روش کوهر آن سیستمک تا که کسی یا اتوریتر یا هم بیشین آزادی جمافات دور آرامی دور آبوریه که پیشکتی دور هات لوی آسیب جاره کردن یعنی اویا درجه یکی ده بپرسا کردستانی و بپرسا کردا و گردا یعنی حتی پرسا کرد و کردستانی چاره سر نبه پرسن ترکیه این جواکی ده مثلا دموکراسی دجی ده مثلا آزادیات دجی حتی ده مثلا پیوندین ترکیه این لگل جیرانی و لگل روسا لگل اوروپای لگل ایرانی لگل چاره سر نابن یعنی چونکه تو انکار دکی از دخوازن انکاری سرخی تو هستی خول همبری همی وان هزین که ترکیه دخوازه بوان را تکری دینه دبی اما یعنی پشکریا کردان نکن یا جی بحثا کردان نکن کردا انکار بکن او نکن اون چه دخوازن از امی بدن و یعنی هستی خول همبری هر کسی خواهد کن و يعني بديله قالك ما زلت تركيا دبي سياستها استخار بكتنيج بوكو كرد ما في خب دست نخن يعني دموكراسي ناي آزادي ناي آبوری پیش دناچه ولات پیش دناچه كيك مرات از خوازم ما دبر دا پرسا چارا بوی و گریدای از بپرسل وك کو جناب وجهانی زمان دوان دم بوری دا طيب اردوغان دگو کردستان هیه
دگو ج روجهلات آناتولیای و ج روجهلات باشوری آناتولیای را کردستان تی گوتن حتی بحثا سلچوقیا کرگو سلچوقیا جی گوتیه فلان لیوان هفتی که ده هفتی بره خلوصی آکاره کو وزیر بروانی امبیجن حکومتا کو اردوغان سروکاتیا وید که خلوصی آکار درکت راست گو نه لترکیه نجی لدروای ترکیه لتدره کردستان بناوه کردستان جیک تنه گلو لگوری جنابه و افدناوا و اتفاقا وانی ملی دا ناکوکی هنه یعنی هنک دیویژن کردستان هیه هنک دیویژن کردستان تنه مسئله چیه؟ چما هنک وساد ویژن هنک وساد ویژن لسر ویاجی از خوازم دیتنین جنابتا هیم اردوغان دمکی گوت کردستان هیه او خالین که جنابتا بحث کرد دوان چرچواده بحثا کردستانی جی کرد اما ایرو هم گاوا راستیه بنیرن یعنی تاوی که پراکتیکی ده گاوا مثلا درم باشوری کردستان تکیلی خوی بوان رده یعنی او پروتوکولا که ستاتویا کردستانی قبول که فدراتیا کردستانی قبول که آلای هاوی و ستاتویا هاوی حکومت هاوی یعنی اوانا همیا ده پراکتیکی ده قبول دکن لی ده رایا گشتی ده ایرو اردوغان جی بیجن این کارت که مسئله چیه یعنی اساس همو برپرسین یه سیاسی جی یه نه سیاسی جی ترکیه دولت ترک یعنی بس چپ و راست خواه به همی پیکاتین خواه زانن که کردستان هیه و کرد هنه و یعنی پرسگریه که کرد هیه و پرسگریه که کرد ما یعنی دوی با آواکی بیچاره سر کرن لی اوان جبونا کو یعنی هیچ دست پیکا جمهوریت و وکی چاره سری او ردانه برخوا کو یعنی گره کردستان نه بحث کن به انکار کرن هبونا کردا به انکار کرن گره کرد بین محاندن بین بشافتن و سیاست جبو کو دانه برخوا همود بین تونه یعنی پارادیگما دولت ترک لسرفی هاتیه آوکن دفتر سور کتبا سورا کو او دبید بیجه یعنی هر برپرسی کو به برپرس یعنی چه وزیر به چه سروکومار به چه بروکرات منظم بن یه رسمی دوید مثلا کرده دیتنوان اف به کردستان تونه کردتونه زمان کردی تونه ام همی ترکن لسروی اساسی دارن یعنی ویا وکی پاپاگان تکرار دکن لسروی دمشن یعنی اف پارادیگما مخابن هی رسمی نهاتیه ترک کرن ایجا اردوغان فرق کوی یعنی هبو امزان اردوغان کسی که پراگماتیسته گاوا پشکریه که ببینه ام بیجن جه به داخواست کرن و او جی سرویس پشکریه ببینه و لگور برجواندیه خواه لگور برجواندیه مثلا یه خواه سیاسی ام بیجن یه پارتیتی اوی ببینه مدیه گلک جارا یعنی وکی جارا بدهی بحث کرد بحثا کردستان جی کریه بحثا کردا جی کریه بحثا چاره سریا پرسکریه که کرد جی کریه لی هم زانه تاریخی ده انی دوان روژا ده یا جی چند سال بری وی روژه گوتیه تو نبیجی کرد تونه یعنی نبیجه تونه وقتا من نبیجه تونه لو ما جی یعنی ایمن بخواه اد بیجی مرف اوکا زیده یعنی دراستی ده اوکا زیده دنابرات کردا ده یعنی ترکا ده ببوره یعنی جبو که لسر پرسا کردی هبونو تنبونا و آیا کردستانی ناکوکی دنابراوان ده نجبوی درد کردن یعنی وظیفه وان اوکوی بیجن ایروجی وظیفه وان اوکوی بیجن ایجا دویده یعنی تنه اردوغان بیجن ین هنک طبی هبون کادروین ین صامیمی که تا درجه که یعنی ددان نشاندان کو یعنی کرد هنه و کرد بین قبول کرین و هنک مافی وان چارچوبه زمان ده بجی بیدان اوانا تالی پشتی که وقتیان یا تصفیه بون اوه انکار دکن زیده تر مان و ام دزانیم که یعنی اف سیاست اک پارتی یا انکار کرین جی اساس دینامیزم اوه
yani Erdoğan jî da inkar kirin û siyaseta înkarkirinê cardin daxist pêşapê ergenekonîne mesela MHP'ye yani ew hêzên nasyonalîstên Tirkên ku berê yani dijminê Erdoğan bûn ji bo ku Erdoğan behsa Kurd û Kurdistanê dikir dijminatiya wî dikirin li ser meselê din dijminatiya wî dikirin heta Kurd sûcdar dikin mesela wextekê di hilbijartinê 2015 berî wê de hineka digotin em piştgiriyê bidin bira Selahattin Demirtaş yani mesela serokkomariyê de em bêjin rêya zêde bistîne êja hineka digotin na eger evana zêde bistînin wê dawî herin bi AK Partiyê re hevkariyê bikin evana yên ergenekonî bûn ku ev îdia derdixistin meydanê lê pişt re medî ku ergenekonî û yên Avrasyayî û yên yani nîjadperestên reqê yên hişkên ku yani bi her awayî dijminatiya Kurda dikin ew ku piştî teşebbüsa darbeya 2016 Temûzê ku hatin xwe bi dewletê ve girtin û bûn müttefikê Erdoğan ew siyaset bi temamî înkarkirina Kurda cardin hat li darxistin yani di vê meselê de yani ê ku dinamîzmê serkêşiyê dikin ewin Erdoğan ji bo ku pragmatîst e menfeetî wî hevkariya bi wan re dixwaze di dewletê de loma jî wê siyaseta wan qebûl dike Kek Murat divir de ez xwazim pirsek cenabê te pirsim Erdoğan em bên bi şekilekî teslîmî wan bûye û xeta ergenekonciya niha em bên siyaseta Tirkî tayîn dike lê di aynı wextê de ev mesela bi vî şekilî bidomîne mesela şer û mesela pirsa Kurd û Kurdistanê înkara wê vî şekilî bidome em cenabê te jî dişopîne Ewropî demek berê çend roberê bilindbûyîna nîrxên dolarê wek ev ê sêşemiya reş bi nav kirin û ev bilindbûyîna nîrxa ew ê ji yek jê sebebên bingehîn pirsa Kurd û Kurdistanê ye wexta ev pirs di rojevê de be gelê Tirkî jî zarar dibînin ew jî dibiya niha bibên Erdoğan gorî xwe teoriya çê dike dibêje na ev tekoşîna me ya rizgariya aborîye ev îstiqbala Tirkiye lê em dibînin muhalefet jî em bibên hergî derê xurttir dibe û millet dawetî kolanan dikin AKP îstifa yani ev mesela bi vî şekilî bû wexta ew çareser nekin zararê nagîne gelê Tirkiyê jî cenabê te çawa şîrove dike Kek Murat bele yani ev tifak yani go yani tifak ser wî esasiyatiyê ku ew hêzin me navê wandan li ser wî esasiyatiyê kirin lê ez vêya nabînim ku Erdoğan teslîmî wan biye Erdoğan mervekî pragmatîst e yani Erdoğan wek bêje yani em tifakekê bikin ew tifaka wan esas berê li hemberî wan hêzê ku Erdoğan digo aha vay teşebbüsî darbeyekê dibe hinek gav tên avêtin dixwazin mişserî bavêjin min tasfiye bikin mesela cemaeta Fethullah Gulen em bêjin berê ji bûna ku berî teşebbüsa darbeya û mesela 25 Desemberê ku dat meha 12 Aralıkê ku dat gotin ew karûbarê ku wê şerê dest pê kir yani ku Erdoğan dît hinek hêz hene dixwazin wî tasfiye bikin ev dît li hemberî wan bi van re tifak kir ya gava tifak kir ji ber wê pragmatîzma xwe gotin yani ez siyaseta we ya ku hûn dibêjin hûn dixwazin ez hemî ji we jî çêtir ez karim bimeşîn yani ser vî esasî divê me re binêre ne ku yani Erdoğan hüstixwar bû ya jî teslîm bû bê îrade bû na îradeyeka wî heye û îradeyeka wî ya xurt li gor wê hevkarî ya jî hêza ku li der û dora xwe civan diye dimeşîne di mesela aborî û dolar yani mesela faizê de yani tabii ev rasterast em li hemberî dolar pereyê Tirka hil neda da nexist mesela ku banka navendî faizê dadixe ku faizê dadixe xelk ji perê Tirk direve yani wexta xelk ji perê Tirkiye bireve çünkü yani xelk naxwaze bive xwediyê perê
ترکیه و تیخ بانکا و به سرمیانگیری بکه و یا جی او کارو بارین آبوری بکه چون یعنی فایزه که هندک جی انفلاسیونی جی دبن انفلاسیونی جی گاوا ببه اساس نورمال معنی خوش پریوان بچه ایجا گاوا جی پری ترکا دراوه ببینه به دلار ام بیجن تی پیش برای خودن دلار ادکرم قیمت دلار بلند یعنی قیمت دلار اساس بلند نابد ابوریا گلوبال دگوا ام برا بالا خبدنی پری ترکیه داد کرده دوی مروی اوای تم اشکال بکر یعنی یه تشتکی بلند دبتونه پره یه ترکا داد کرده ایجا اوشی از باور ناکم یعنی اردوغان جبو که پر دینداره دجی فایزه لو ما وی کاری دکه یعنی ام تاریخ اردوغان گما بدن برخواه اره یعنی کسی که جه باسکه راست هاتیه و بیرو باوری نوی مثلا دینی و مسلمانتیاوی اشکره جه هزم بره جه طرفداری بره جداتره اما ام گلک باشتن یعنی روژا کو هاتیه یعنی سلوک کما یعنی حتی سلوک بلدیه استانبولی بگره حتی ایرو 20 سال زیادتر بلکی وقت درواس بیه یعنی اف سیستما کو د چرچوا گلوبال د چرچوا سرمیانداری د دمشه و فایز هي و دیندان و سرمیانگیری و کار و بار و تجارت وان سیستما همیا بره بریه یعنی نه حق صور دوغماتيك حشكه كل ديجي فايزه بفي معنى ليه بيجي يعني برجوانديه قويه اوي دواري ابوري ده دواري كاروبار سرميانگيري ده مالباتاوي هي متفقين وي هي درو دوراوي هنا اساس او سروان اساس على سر يعني اساس خو متفقي خو درو دورا خو باسكه كي كو تشي بيد ابوري ده لسر اساس برجواندی وان باسکا اف سیاست میشاندن گاوا اف سیاست میشاندن باور ناکم کو یعنی بجدیت کا اقواس مزن یعنی حساسیت کو یعنی ملت کرجی ملت ترکجی ونداناک او حساسیت برنامه یعنی للدستحلات مانو یاجی للدستحلات ده هزا آبوری کم کرنا هزا آبوری بلندبون و مزنبون دوی واریده يعني بيا مركزة مشاندنا سياسته لسروي أساسي باوريان بس حتى درجة مبورة دوي درجة ما نفكر بيش يكون هر چندي هالبجارتن يعني يا دو وقت ده بفن 2020 سيادة يا جد بيجن كو بايزا بيشامده يعني أقوى نزيك ما نجي يعني أوي سياستا كو چافكوري تده كتيه بوی خرسا کو دواره آبوری ده هزین مزن تیخ دسته خو و خورتر بکه و بوان متفق و درو دورا خوره یعنی چافکوریه کورکریه کو کاره پی بده وندا کرن ده چرچوا هلبجارتنین ام بیجن نورمال ده یعنی اگر تشنی غیری نورمال در کون و نخوازن دستلات یعنی دفجه بردن تاوی کو وندا بکن ده هلبجارتنه ده او مسئله اگدن اللي اما ام دزانو که وی سیاستا کو دمشینه کاره ده هلبجارتنه ده اک پارتی و ام سرو کوماری هلوشینه جی یعنی بوی معنی چافکوریک جی کتیه سیاستاوی کو وی سیاستا آبوریا دمشینه نهاج علی اوه کنجکتورا ناونتوی جی نلگلویه لهندور ام ببین جناب تجی وکی دشوپینه نها ألمانيا واي حكومتك نو آوادك دو من أوان خوند حكومتا جيرد بين حكومتا كسكو سورو زريا إشارتا يا ترافيقا لمبي أو دكن بارتيا سوسيال ديمقراطيا بارتيا كسكا و بارتيا FDP لور يك جي لهفكرنا وان خالا اوي دبين تركي جي محفي مروفاج ديمقراطية بدور دكذا لدبي ام وقت بري هندري تركي بالتولرانس تبنجرن مثلا او مجارة دوديا جناب تجي واردكم دشوبين نهدي مع قانون الامريكا كونفرنسك تشي دبح 110 دولة عطنا دعوة كرن لتركيا دعوة نابه تركيا هم لهندور هم لدربة ناف زختي ديه وقنعتها من يعني دبي مري
yani alime Kurda ve meri nav lebke یک سبب سرکجی پرسا کردایی حتی ترکیه ده مثلا کردا ده گاو ناویجه اردوغان گاوا ده جنابه تشکی خوش گو اردوغان به زختا مهپی و ارگناخونه ده لیدوی اردوغان جی جوی سیاست خوی تند و توجی بدور که یا جی ام ببین هلبرجارتنین پیش ما اوی وندا بکی یعنی اردوغان به ریسکی دگره برچاوه خود گلو يعني مخابن من بحث كل مسألة سياسات دمشقية بطيبتي يا دواري آبورية ده ودو نتني آبوري ده وكيم ببوري أجر مر بجابه اللي دو استرا سياسيات كو يك دستيا إدارة كرنا دولتي ده دور ده يعني قالك بإصراره حتى مداخلة بنك مركزي ومداخلة برلمانتو مداخلة دادورية اما همیدشین یعنی یک اداره کردن یک دستی دجی گلک به اصراره و اصرار خو هر بردوانت که یعنی کتیه و کی گرینه که یعنی هر کدچه یعنی ترسکا بویا و مزون دبه کو یعنی یکی جوان دست دفجه برده همیج هر علی دکارن هلو شنو او هر چتی دست قوان داب که ایجا به ترسي قابا هرا يعني بتشعف كوريا كامازن كارا بيجي حتى يعني هالبجارتنا ودور ده وين ذاكرينه ياجي معاذ الله يعني كارا قابا انجامن هالبجارتنا نين قبول كرينو تبي ويجي دستلات نين جوهرتن يعني برسكريكن هي جدي هي خطرتر هي يعني روشة دجوارتر دكن كاره دركفه پیشبری ترکیه اینجا امر المسألة أوروبا الدنيا يعني طبعا الدنيا جلوبال هاتيا النقطة يعني هر حكومة سرية عرضية نو تك ولايات أوروبا جي أمريكا جي راسته يعني جالي كده مهمة يعني سياسة مدار باسكي راسته باسكي تشيبه ديمقراطة مثلا جينجه باريزة ليبرالة أفنا مهمن يعني حتى درجة هيك أما لد أساسي ده قوات دتين دستلاتي يعني برجواندين دولتي إن دولتي وان دبن أساسي ودفشر شو ده قوا مرة بنره يعني أذكرن بيجم البت يعني الدورة ميركل جداتية كتير سياسة ألمانيا شوا الدورة ترامب قابا ترامب شو وبايدن هات قوهرتنك كت سياسة أمريكاي قصة من سياسة وان يا همبري تركيا مثلا آزاديان ديمقراسي مثلا ما في كردادة تيك ألمانيا يجي يعني هي زلالتر هي أشكالتر بفهمها لخويا يعني وين نشأ وين نختاكو يعني إصرارك أساسي بين نختك تدبير أساسي مثلا تجارة أخوة بتركيا حتى درجة بفيا ويا أواي مثلا كيم بك ببرة مثلا تشيكا فروتناوان مثلا بيوندي الدنيا يعني شو تدبير أساسي كاره بيجنا دوان مثلا ده يعني قابا تدبير قرتنو أستنكرن غير قرتن لبر تركيا جبوكو يعني جوي سياسة أخويا قريج يا رش يا يعني ياكو هر دري تخريب ديك ناف جواته دافجرا يعني وان تدبير قواتي تدبير ناسين يعني مخابن دشرشوا قوتني ده دمينه حتى دقالك ورادا ام دبينكو يعني ريني شاني تركي ددن هون اوا بكن بري فلان جفيني فلان رابوري درخن ياجي فلان تشتي بيجن دا امجي كاربن دوي جفيني ده دو اما دكرنا وي ياجي برياردانا وي رابوري ده امجي كاربن تشتكي هي نرم ترجبوا بيجن يعني او برنسيبن يكيتيا اوروبيين ديمقراطيين ازاديه ين كو ما في المروان در خصنا پیشبری حکومتان ام و اوه نابینن که سیاست هم دور دل هم بری ترکیه بیمشاندن لی یعنی از هبت گاوا یعنی سوسیال دموکرات و جینگه پاریز و کوalisyonu da koalisyona که تبعث کردیا آلمانیا گاوا بسرکتی فرق دیجی هبه اما دوی
پرتر مرف طبعا وان پیوندیا مرف گرینگ بگره و دفجه برنده اما yani lehundur de çi bekirin, çava bekirin yani ev esas bekirtin. Yani çünkü Türkiye velateki gelek mühime bir potansiyel akı yani serriye erdi bağır nakim yani Avrupa'yı, Amerika'yı, Kanada, İskandinavya yani gelek velatın dinci yani tu velateki kuj destilata Erdoğan AK Parti anha yani aciz ne bu be ide hatta kırıke ter ne bu be ونل بنده بکو که اوه کنگی خلاص و نمایه yani لأما potansiyela Türkiye'yi rola Türkiye'yi ya kul منطقeye او tücari yani ve cesareti ve nakin yani Ali berjevaniyen devlet akı yani mesela gava merv Rusya'yı berçav bigre gava merv Çin'il berçav bigre gava hınık psikirekin rojelata navin hene yeni Afrika'yı hene yeni Asya'yı hene merv berçav bigre yani ve gringiya Türkiye ve endama NATO'yu nüfusaviye aklamazını peyvendiyen aburiyen bu Avrupa'ya bu Amerika'ya ve nadim berçavi xoku yani tişteki bikin ku ev peyvendiyen heyi ev statüya heyi Türkiye'ye xarab yani ve nedin berçavi xo ve çerçevede yani pişkiriya wana bu Kurdar ve tüm hudud kiribe Kek Murat ez xwazim divir da pirs derbasî pirsek edin bibim. Nakokiyên di navbera Tifaka Millet û Tifaka Cumhur da weka ku meriv lê nêre hingî diçe Kurd dibe. Lêbelê ew her du wek dengekî çêbiye di nava wan da û ariyekî sisiya Kurd hene Kurd jî bi piranî HDP wek xeta serdest a Kurda a ku Kurda temsîl dike têxwanêkirin. HDP jî me em bêjin ewka wan dî şopa wan hê jî heye di dema hilbijartina Ekrem İmamoğlu da bê qeyd û şert çûn CHP destek kirin. Wisa xwaneyek ku ew çepgirên Tirka û çepên nav HDP Kurd jî dixwazin ku potansiyela Kurda bi CHP ve ber bi CHP ve bibin. Di vî warî da ez dixwazim dîtinên cenabê te bistînim. Gelo çi dibe Kurd çi bikin di vî warî da ez dixwazim. Belkî rast e ji alî polemîka de meriv bifikire rikeberiyek navbera yani Tifaka Cumhur û Tifaka Millet de kurtir dibe bes ew di yani di polemîka de di axaftinê de di çerçeva medyayê de lê yani gava meriv ji alî mesela azadiyê mesela mafan mesela mafê gelê Kurd mesela aboriyê de yani ew hê zelal nebûne ku bi rastî yani wê ferqeka mezin di navbîna wan de hebin ji alî dana mafê Kurda ji alî mesela aboriyeka yani sistemeka aborî bêkirin ku bêkarî mesela kêm bibe û aborî geş bibe welat ji alî aborî bilind be ew hemî mafê din medine yani hê taybetî di mesela hiqûqî de di mesela demokrasiyê de di mesela azadiyan de duwan wara de gava meriv dinêre kûrbûnek di navbera wan de ez bi wê zelaliyê nabînim. Ya tabii di navê tifaqê de ew tifaq jî hê nediyare yani tiştê ku ana heta niha em zanin Cumhuriyet Halk Partisi û İYİ Parti evek di navbera wan de heye. Ev ê dinê jî derê dewletin ama hê kesî yani wê li hevkirinê li hev nekirine ku em bêjin ew partiyên dinê ku li wî baskîne ev jî ketine nav vê tifaqê ew hê ser neketiye. Mesela HDP em dizanin yani muhtemelen eger ne ji İYİ Partiye bûne CHP qebûl bikirane ku HDP jî bi vî ya wî awê ew jî nediyare yani heta kîjan warî ittifaq li gel CHP ile HDP bikirana lê heta derecekî belkî zêdetir ittifaqek navbîna CHP û HDP de hebûne ama İYİ Parti anha naile.
partiye dinê ya selametê em bêjin a dawê heye û a paşerojê heye ya jî pêşerojê bêje Gelecek Partîsî ku tê gotin a Davutoğlu û a Babacan. Ali Babacan yani divan wara de ew hinekî hem diwarê naborî de hem diwarê maf û azadiyan de hinekî daxwazên pêşdetir dikin hê zelaltir merivgava dibîne di pirsa Kurdî de jî hê vekirîtirin ji meselê re ew nijadperestiya hişka înkarkirin û redkirin û qewirandin diwan de tune heta çerçeva perwerda ziman de bejî behsa hinek mafa dikin ama yani hem hê nediyere yani evana nav civakê de yani wekî partiyên biçûk bibînin ya wê geş bibin gava midetê hilbijartinê bidin berxwe gelek zehmete ku yani ev partî karibin bi quweta xwe bi piştgiriya dengderan werin nuxteyeka ku yani roleka pir mezin karibin bilîzin el mühim yani gava min bala xwe dide yani CHP heye CHP jî yani heta niha jî mesela van rojê dawiyê behsa hev helalkirinê û hinek tişteyên Kemal Kılıçdaroğlu tê gotin ama yani ew jî tên çi meعنê wê heta kê derê bimeşin ew jî nezelalin û ji aliyê dinê yani çi ferq dina bêna İYİ Partî û MHP'de heye yani siyaseta wana li hemberî Kurda de yani ji xwe ji partiyek bû ji hev veqetiyane Kek Murad do tweetekî Meral Akşenerê ket ew tweetek avêti bû dibê min erzanî maş nekirî bi min dadgehekî ji çadiran pêk anî ava nekiriye min pêşmerge ji Kurdistanê derbas nekiriye ew siyaseta ku jêr dibin bloka millî ku İYİ Partî yek ji stûna wê blokeyê hêdî ew jî tona xwe ew ê bilind dikin dibên yani em tiştekî wer nekin û tevî wî tiştî Kılıçdaroğlu behsa helalî xwestinê kir gelo helalî xwestina Kılıçdaroğlu yani ku em zanin Kılıçdaroğlu yek ji serokê CHP û CHP jî mîmarê di dîroka Tirkiyeyê mîmarê qetliyama li Kurdistanê pêk hatiye gelo ev her du blok ya jî CHP tevî vê daxuyaniyên Meral Akşener ew ê karibe rûbrûyê ew ê were helalî xwestinekî bi Kurdarê were karibe hin guhertina çê bike tevî vî evî cenabê te çawa şîrove dike Murad benê rast ew min jî ew nota Akşenerê xwend û yani ew ne sürprîze ji bû me yani dîtina wan ew e heta بحث اوان خالين كو بحث دكا من وهانك مثلا پێشمەرگە و مثلا çadira و مثلا پێشوازی کردنا لە مەسعود بەرزانی و ئەو گاوی yani ew qes çi ye ew qes wê dewra ku AK Parti destpêkê de hat dewrek destpêkir ku yani bi Kurdare têkilî bên nermkirin bi Kurdistana Başûra peywendî bên dain em bêjin siyaseteka din her çendî bi darê zorê yani ısrara Obama ya wê wextê em dizanin ku yani mesela Rojava de ew alîkariya pêşmerge hat qebûl kirin yani Erdoğan bi dilê xwe jî qebûl nedikir yani hat mecbûrkirin ta dereceyekê ew gavên ku wê çaxê û îro jî em karin bêjin yani ew gavên baş bûn wan gava hemiya ne baş û qirêj dibîne yani û em bala xwe bidin her şey Kemal Kılıçdaroğlu îro wekî Akşenerê behsa van nokta nake ama wê wextê CHP aynî wek Akşenerî li hemberî van nokta bû gava ev gav dihatin avêtin CHP ev gavên ku dihat avêtin ku tê behs kirin li hemberî wan radiwestiya loma jî yani rast e yani hêviyeka ew tune ku yani mesela yani ittifaka millet ê karibe were wê noktê ku yani ji alî Kurda de gavên yani gelek cudatir bavêje heta diwarê din de yani esas mere bide ewa xwe yani
بری سیستما اوا یک دستیا یا اک پارتی یا اردوان دست پی بکه یعنی نه تنه دواره لگل کرده هن گاوین و دلخوشکر آوید مثلا سیستما وسایت گیری یا دولت ترکیه یعنی بری بینیم بیراخواه او سیستما دادوری یعنی دادورین مزن وسایت گیری لسر پارلمنتوی لسر پارتیین سیاسی دانی بون سروک ارکانی اردیا ترکیه وان سیستما بینیم بالا مثلا جندرما هزین جندرما وسایت گیریا وانا دنابلا ولات يعني مثلا وي وقتي هنقات هاتن عافتن كو يعني او وسايت جيري همي هاتن عافتن حتى جهبا و اكشنر افانا بتندي لهمبري فان غاوا دركتن مثلا ايرو يعني اتفاقا ملت غاوا ورا السر دستلاته يعني مثلا عجبا قالوا وان غاوا باج دبينه يعني او وسايت جيريا كو اردی جاردن وسایت گیری بکه یعنی سیا خود دین سر سیاست سر پارلمنت و سر پارتیا دادوری آن محکمه دستوری یا آن اسای کتی گوتن او بینن یعنی گلک تشت هنکو یعنی ندیارک کارج تبلی وی خرابی و یک دستی آکو ام قبول ناکن آکو حاتیه حتی ایرو او تشتی کو اردوغان یا جی پارتیا وی وقتی کرن کو هنک ریوه کر یعنی بهنا جواته بهنا سیاست درکت ایروجی گاوا مثلا او یک دستی بیرا کرن اوان گاوی کواتمون او دست کفتی کارن گلک تشته هجا دجوات ده پیدا بکن یا عجبا اتفاق ملت مثلا ایجاردن وانا پاش نبینه گلو گاوا پاش نبینه یعنی اتفاق جمهور و کارک هی خرابتر درکبه مثلا امجالی کردا بفکرن امزان سیاست جهپی او بوج حتی وی داوی دقوت ام لقال تهراني ام لقال بغداد ام لقال شامي رونين هيجي دجفي سياسته برندانه نها اگر يعني تركيا شخنا اللي ما في كردا ام بيجن بيدا كرد بين ناس كدن لتهران يجي تناخوازي كرد بي تل قال رجما ايراني دجمناتيه كان رق لهم بري كردا نتني الايراني او جي العراقي والشامي دمشينه وريغرا كامزن بر بيشوچونا قال كردستانيه للشامي هر وها يعني رجما شامي يعني شكيدري مش مثلا كي اگر لقال وانشي اتفاقي ابكا معناه خو يعني امي راي بدن اتفاقه كي كسبي بدج منه ما يعني امي راي بدن وي يعني خطرتري نتن الباكوري كردستاني نتن لتركيا والبرچين كردستان يدنجي تهديدا كامزن جبو ما جبو كردا يعني خاصه بدرس كرين يعني برنا زلالي هنا يجد بله كك مرات هم دبلدا درچاو بگرین يعني غير رايش يمكن يعني امجرو شايرو سياستا دستلاتداريا اك بارتي او باراديغما يكو انا وان او دمشين ام نرى كرد نرازينه ما في كردا çünkü نات يدان يدايجي د براكتيك ده هات باش دستنم جمناتيه كرخ هي بويرجي نامشه لاليه دني ام بيجن اوان تهديد بيفيو اواجهنا لما يعني كرد به سياستك يعني اتفاقك سياستك بالسري خويا يا زلال يا بسري خويا بري خو بدني السرفيه اساسي تشتكي شيكن بله tam دبردام من اجي وي ببرسيا رزدار مراد جوان تركيا وكا كو كتبه ها ازفياجي بينم بلا جنابه و برسامي داويه من دهاتن داويه برنامه خو Türkiye meriv divêqê ku ew ê hema di mehşûn da sê mehşûn da hilbijartina çêke. Ketiye atmosferekî wisa. û ev tifaq jî wek ku cenabê te jîhanî ziman di mesela Kurda da hê ti tiştek ku meriv bi dest binêre bêje awala wê vî heqî bidin Kurda tiştek tune. Ji her du aliya da jî tiştek tune. Wexta meriv li rewşa Kurda jî dinêre HDP behsa avakirina bloka demokrasiye dike. Ku bloka demokrasiye çi tê da heye texmînen ez texmîna xwe dibêjim min bibore. Ez dibêm ku tê da hebe ew ê demokratîk cumhuriyet hebe, ew ê welatekî hevbeş hebe, ew ê nizan çi hebe, yani wan gotinên wan nizanim
komara demokratik heve filan. İcer gelo ew yek ew Kürt dikaribin blokeke li ser esasê menfaetê Kurda herî nerm ku divê pêvajoyê da bêne qebûlkirin wek mînak bira zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê û bira Kurd di makazagonê da çünkü behsa makazagonek nû jî dikin bira Kurd di makazagonê da navê wan derbas bibe tiştek bi vî rengî li ser vî esasî yan cenab-ı Vetkare hinek evkedinê jî têke çünkü wek mînak wexta ku meriv li Partiya Azadiya Kurdistanê nêre hinek li du hev çend xwestekên lezgîn birêz kiriye hinek partiyê dinê jî behsa van xwesteka dikin wek PSK û filan gelo wê Kurd dikaribin li ser hin xwestekên lezgîn ku dikaribin divê pêvajoyê da bêne qebûlkirin xwe bikine blokekî bibin aliyê sisiya û ji her du terefa ra jî wek hev dûr vinyan nêz bin wê dikaribin tiştek wisa gavek wisa bavêj yani wê dikaribin tabii meriv kare dîtinê xwe bêje ama yani îro de gava alê dinêrin muhtemelen hîn îro yani wê spekulasyonê wê detir neçe çünkü em dinêrin yani mixabin Kurd jî yani ji alîkî de astengê wan hene partiyên dervayê HDP astengê wan dibînin yani hêzên em bêjin zêde xurt nebûn pêş de neçûn giraniyek wana berfireh peyda nebûn xwedî quweteka mezin loma jî yani derfetê wan gelek tengin û ji alî dinê de jî mixabin yani mesela ez bi xwe gelek caran jî gava defet dixwazim bêjim ku yani ez mesela qet fehm nakim yani mesela bira werin me îxna bikin bêjin ku yani ferqa me filan tiştî loma em nikarin bahev bin ez wer tiştekî wer nabînim yani tu maddeyekê tu xalekî tu armancekî ku eviya ê nehêle evana werin bahev ev xwe nabînim yê maqûl loma jî yani ez neîxna me yani ev hêzên dervayê HDP em bêjin îro nebhevrene ji alî dinê de yani tabii HDP ew xwe dibe ez partiyeka Tirkiyeyî me gelek hêzên çepên Tirkare yani rastî ev e yani îro em bala xwe bidinê yani ew hêzê ku dibêje işte Tirkiyeyî û tifaka li ger Tirkan û hêzên çepê Tirkan ama her yekê belkî yani ji partiyên Kurda biten yekûyek ji partiyê Kurda bitenê nexurttirin yani gelek ew jî hêzî biçûkin hêzî ku yani meriv tarîxa wan dinêre her çûne piçûk bûne perçe bûne ew bûne yani ama dereca çi de belkî hebin yani belkî navê wan nayê gotin yani Ereb hene belkî Suryanî hene belkî Ermenî hene yani Ermeniyên li Tirkiye qestam yani êku wek Ermenî xwe qebûl dikin û ya jî qebûl nakin em jî ewek derdorek Ermenî yani civa vî hawayê hene meriv vê ewa civakî veya etnîkî veya em bêjin komelayetî meriv kare qebûl ke lê wê sîstema ku wek partî filan partî û filan grûp û filan şoreşger û filan pir biçûkin yani ew ne ciddiye ku meriv wana wekî biket mütefikê xwe ku bêje yani ev loma em partiyeka Tirkiyeyî ne û a dinê jî yani gelek ji vana yani dibin wesayeta hinek hêzên Tirkiye de ne yani hêzên Kemalîst yani destê Kemalîstan yên di nav eskeriyê de yên di nav belkî dadweriyê de hinek navendên yên Kûr yên tarî yên ku tevî ku ne wazîfa wan e dixwazin siyasetê bikin dixwazin derê siyaseta Tirkiye bidin bi vî alî yani destê wan di nav wan de ne mesela wesayeta wan werdike ku ew karên li gor berjewendiya wan dimeşînin yani evana divê meriv ew neke yani bu wê dereceyê qebûl neke ku yani erê ev tîne yani Tirkiyetiya ya HDP ye maqûle dibe wiha hebe Tirkiyetî wiya we na hêzên civakî ye yani
مثلا تركيا تيجا تبيجي يعني اتفاقك راب مثلا تشيكن مثلا بالدعوة بارتيات دعويرة باشروجي جلجيرة سلامتي وهذا هنك هذه الدنيا ايجي يعني انا بارتيين سياسيين شفاف يعني معقول بمره بشكل اسكارم فهم بكم يعني تشرشوات تركيا ده بارلمانتو ده يا سياستها ایروین ده اش بود دوله که کورتو یا ناوین ده اتفاق بمشاندن لو ماجي يعني امن بخوا اد بجیم يعني اگر ال سر خالق تنه بجی پارتیین کرده هدف جی تده پارتیین کرده که دبی پلتفرم که ده ورن جم هف جبو في الدوره ما نزيكو يا دما نافي بكيماس يعني طب مثلا ليش ابو ابدا عليك ليش بو ماده تاني يعني حبونا كردا بهفره بالتاني حبونا وان بيجن ام بهفره هرن مريني جي تشترك وياكو يعني جاب جداو زمناتي يمكن يعني كابكيشن هبدو تاني د ماده كده الهفكن سي ماده هذا الهفكن يعني اد بيجم جياشتن هي بري بريادر وإرادة بهفرابوني جهمي تشتي مهمتره كو اي بلاتفورم كي بشتري يرسل بلاتفورم اذا تشتي معقول شنو تشتي مشترك شنو اي بينكرن يك بينجس هذا مهمه يك مراد جبوي او تثبيتاتا سراس بكم وحقيقه بدم وي هفتا بريك رزدار عثمان باي دمر ميوان ما بو ویجید گو دوی آلیه کرده ستونا مزن دناف هدپی ده کردن وی پیشنیاره کانی گو آلیه کرده دوی ورن جم هف گو پیشنیاره من نکو جبینیم وکری دناف هف ده ورن جم هف لسر چنگ خالا لحف بکن و بوی خالین لحف کری بچن به پارتین سیستمی پارتین دولت یه دستلاتدار رونن و طرفه کی کرد بمینن نا وقتا جناب تمری گداری دکه براسی اف پیلا هدی مزن دبه گلو دوی نقطه ده دوی افکاریه ده وک پارتیه وکی دوا وکی گلجک و کسایت دن یه مثلا کردا و دخوازن ده برنامه خود محفه کردا ناس دکن مریکانه بوان رجی رونه کک مراد دوی يعني نها يعني قبا بحثا يكيتي كم دبي اف يكيتي بي اوكرين لي طبي روشكا هدفي هي دبي مرف بزلالي ويا البرشعب يعني بارتي دنيا كردا يكجي وسايت غيريا كاكو جي امراليه پیدا دبه هي مداخله جانا تي قبا نقطه پر حساسه ينجرينج كاره يعني مداخله كابويا او كيكو تشتكي قدر تاينكر يعني شاش به شاشيتيه به ياجي باواكي دين يكش بيالي وسايد جريكا يجي قالدني وسايد جريكا قنديل جي هي يعني يكجي دخوازه هدف تم بر باسكي ام بيجن اوي ملت يعني بر بي جمهوريه خلق بارتي بورفت يعني سر اساسي وسايد جريا ما نسر اساسي الشفافيه وزلالي وسر بخويه يقدر يجي دخوازه بالي بالك ايرو يعني مثلا امرالي تشي امرالي يعني سياستك وهذا ماشينكو وروجي كليتا امراليه دست كيجان حكومت دبا كيجان يزيد دبا دخوازه يعني هفكاريه كي يجي كارك لقال وان بيكرن دخوازه هذا ريزونانس كي تشيكا اجا جيبوك فان هردو اوامر زانه طبي امام مهم يجي دبي هذا الدنيا في زانب كاربن يعني اف شفافيته اف وسايد جريجي يعني درجه كي دور كبي يعني شو دبي قابت فاقل شيء دبا هذا ما يدنجي بشاشتين نكفن ناف وسايد جرياكو يعني هدف يجي او باسكين هدف يعني نبيج نهمي هدف طبي او نحد بناقي وكاكو هو بخوجي باسكر عثمان بايدن من بعثوان مسرات ك دبي يعني فان هردو الياجي لبرچاو بكرينكو يعني اتفاق كاب سر بخوبه براستي يعني نكو برورده يا برورده بيكشاندن كل سر بيه خوبن بجواكا خوبه بوي 6 مليون ياجي بوي هيز دتربه دنگدرين خو لسر يعني لسر وان لسر بياب سكنن بشترى مثلا ايرو ام بيجي اتفاق ملات تمام يعني تا درجه كتيما يعني لخوياك وجبر سياستا اي بارتيه يعني هدفجي ونكار بدنا بقلب اتفاقي يعني اتفاق يعني اتفاقي
هر ناو اتفاقی لو ماجی یعنی بباوریا من دبی کرد نکو تنی وکی اتفاق ملت و اتفاق جمهور برچاو بگرن دناو اتفاقی ده گل پارتی هنه يعني هر دو عليها كاره هبه حتى دنا اك بارتي كاره هيزن جدا يعني جروبين جدا هبن لالي دنيجي مثلا دعوه جلجه بارتيا سلامته هني كيزيدن هبه دبل قال واجي قاربن رونين حتى مادام اي بارتي ناهله اللي قال ملت اتفاق ملت بيكرين يعني اللي قال جهبي واللي قال فان بارتي بدنيا ما اجبارتن بلان وبروجرام وبروجي فيتفاقي هبن يا كردا قصدام هبن لقروان رونين ويعني إيجابك بلاتفورم كي تمام أو بلكي ويهرنوي بلاتفورم بلكي أو بلاتفورم جرق بمشى لأما بناوي معنى كو بلاتفورم كدني كو الريل بروي بلاتفورم نجرة لأما بلاتفورم كو هذا كي بدأ داو دا خوازا كردا بيجي بلند بك نتفينا بيشجوه نخا avant تشتاجي دبي بكن يعني الهرا أردوها جي أمزانن أو جنه هوموجنن بارتي جدا هزي جدا نافندن جدا أنا لوان نافندن جدا همول برچاف بيجرتن هفديتن هبن بيوندي هبن هفكاري هبن حتى إيجاب كن بلاتفورم بوانا بين آفاكرن. بله قالك سباس كاك مراد ساعة ونيفا ما قديا ام در باس بون ساعت و نیوه ام هاتن داویا برنامه خو گوتنین وی داوی گوتنین کو نگوتیه و اون خوازن اون بیجن کرم کن از گلک سپاسی ودکم تشک ما گوتن بلکی مزیده جی گوتن ما وقت تماشاوانی خواه آنین برا ببورن هیوی دکم اف پیوین خدمتك بك جبو مناقشه اتفاق كردا بلاتفورمك يقرتيا كردا ويا القل هيزن تركيا دفي دوره حساسه يعني دوره كبراسي قال لك حساسه كاره برب خرابوني جيغا هر انجامي جرينجي بايش وجان بدا وكاره ري فبك يعني هنك روناي وبيشكتن وبهن فرابون وازادي كاره حتى درجه كي بي پیدا كرن گلک سپاس کک مراد گلک سپاس تماشاوانین هیجا بله سپاس کن جبوه و سرکفتن و پیشکتن جبوه دخوازم جبو کداوه جبو خباتوه گلک سپاس کک مراد گلک سپاس کک حنفی براسی کک مراد کسایت کی پرالیه اصلی خود اساس روپلا دیروکا کردستان ده که مراد به لیکولین خواهی و تالیه روپلا کی نو وکر تشته کی بخواه کرده دی بخواه دیروکا خواه در نفسینن او آلیوی بلکی میرو در نخص پیش ما آلیوی سیاست مداری در خص پیش امگلک سپاسیا جناب تدکن تو بشتاری برنامه ما بود دولمندیه کی دامه حتی برنامه کی دن بمینن بخیر و خیریه ده و روز باش و روز سپاس